Nagabenta ke kubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kini kilongkor kong sanu takat singi. Henep step hak podang step kawai kakalibalano private kabadanyo nombor ML05P Sanlai Saulai kalalek bandrung sabar jong kasurok kabadan hamuyong bypass kate kakalibalano kadai kabatung bandai sakit hainong po nama kecingwek jong kapor banyabek kam kalalek tursa sa kiar jong surok mumuyong bypass mar persak kabadan ka viewpoint kaboyo iya ka ISBT bat kalalit bentenra yau dengse ne kitolong khubor bala persang banwat jingtip bala kata jingca empat cemdan betip ladan em kibah babon saw kat adu bala tho iya ni ka khubor Mandira.